Gane kadai ko All India Radio Shillong, Shuabang Pule ko Kubor, Kasnim Tamai Basuk Yapi Baro. Ka Kubor minta ka step ban Pule da ilusitas kini kilong kimat bakong san jong ka Kubor. La penjelan ya katarik bakado na kabantaban penyeso iyo permanent account number PAN bat u adhar syadu u benailber arhajar arpau. Beriang kibreu ke Meghalaya ya kasnem thamai arhajar arpau da kijing duai bat jingkermen bakan wanra ya kijing bha bat kijing dap kerhai. Bat IT Menteri Rang Ba ke Assam Usabananda Sonowal ya ke Dong Musa ban mare na kabanta kijing penlong ya ke 3rd Khelo India Youth Games ha Guwahati. Katarik bakado na kabantaban penyeso iyo permanent account number PAN bat u adhar kabalabu badai banle la penjelan hadu ubnail ber arhajar arpo. Katarik balabu menshua kadai laiphuwai tarik unopra. Kani kadai kasien kabapra baka Central Board of Direct Taxes CBDT kala penjelan ya katarik na kabanta kiriyo shimet bakidai ban penyeso no iyo PAN number bat u adhar number. Kayang bishar bahakli du haunai lur kasnem baladem kalapan bana bakane ka scheme adhar jong ka sokar pedeng kalong ka babyang kat kum kariti sensyari bat ba ka biometric ID kan yaine ka bakongsan badai banle na ka bantaban them yaki IT return bat ban a ya permanent account number. Meghalaya kibreu kilaya up ya ke jingwan jong kasnem thamai arhajar arpo da ke jing duai bat jingkermen ba kasnem arhajar arpo kan wanra haki bat ha ke jalla ya ke jing bha bat jing dap kerhai ke jing ya jingi shiteng senya ka balalong hnen shiteng senya kalalong ka ba khampau namar ke jing pensluri kibreu banyak kop jingi ha ka om badat tha sam ban priang sngobha ya kasnem bat thamai ulat ke jala Meghalaya URN Ravi bat ke kurim jong ka Lakshmi Ravi kila penlong ya ke janmit ke surjing wai haraj bhavan hnin kasngi nakalian katnat pulit jong ke jala ru kala pen klan bhai ke bor pahara ha ke nongba khanang ban pentikna ba ke ching up lek mene kasnem thamai kan long ke basuk bajai jai bat bakmen. Urang ba sipai ba menshwa jong ke India u General Bipin Rawat unlong u Chief of Defence Staff CDS banen kong jong kari u bantre ku munong ai bot jong ke sarkar halor ki kam ki biade ba ki sipai bat un petru halor kumno banang penklan ya katanat sipai rengko sipai sun bat sipai duriau. U General Rawat ula syong thait kumu Army Chief hnen kasngi bala shimtipat yakinika kam da u General Manoj Mukund Naravane hnen hi kasngi. U General Naravane ula trei kum Vice Chief of the Army hashua bu un shimti yakinika kam. U Menteri Rang Ba jong ka Manipur u N Biren Singh ula ai kublai yaki breu jong ka jalla nakabanta ka jingkersan bat yarap lem ha ka bawanra ya ka sanshar khadar ka bayat be yaranti ka balapan la ya ka Manipur ban yo priang ya ki khusnam kum ke jalla ka bhatam ha ki babon ki liang bat ulapan tip ba un salet hi sa Bengaluru ban priang ya ka khusnam ka jalla ba bhatam ha ka rep ka riang na Menteri Rang Ba du Narendra Modi bat ru ya ka song pisa ka ba san klur tingka habakran hakinong thok kubor hak office jong hnen kasngi Menteri Rang Ba ulong ba ka jalla kalamat khindiat ka jingthun ka balakta ya ka suk kasan hendrei kalala pat ban kentiu hakalyang ka koit ka khya ka jing penyaso de kilinti sangkin ka rep ka riang ka kam chu kai bat ki wedi ki kam penroi ya ka airline permit balapan banada ka sarkar pedeng ban pelat ya ka Manipur na ka Citizenship Amendment Act in sa pentre kamno nadu menta kasngi but way pa uway unong wan kai syapo ka jala ude ban ai ka jingtip ka babanya syapang yaladi ka dorbar bakerpang batang shisngi jong ka yeng dorbar thawan ka Assam kan long ha ka khatlai tarik menta ukalalangkot Kaseng Congress bat ko All India United Democratic Front kalatho bat kentu ya ulampang ke yang dorbar thawan ban penlong ya ka dorbar bakerpang na markijing ya ki persya ya ka Citizenship Amendment Act. Haka juk por Menteri Rang Ba ka Assam Usabananda Sonowal ulaong ba on amle ke ka ban penthut ni penmong ya ka jing sngo jong ki brio jong ka jalla da ka ba pen paru ka jing benyau halor ki jing yaki ki badang yai beteng hadu menta persya ya ka Citizenship Amendment Act.
Kene kedek All India Radio Shillong kebawan lam syapi ya ke kubur. Menteri Rangba Jong ke Assam, Usabananda Sonowal, ula IT ya ke dong musa ban mare na ke benta ke 3rd Khelo India Youth Games ke ban long ha Guwahati nadu ke Shipho tarik hadu ke Arpuar tarik mentau benai ke lalengkot. Usonowal ula kentu ya ke Breu Jong ke Assam bakin penpau ya ke jingkemen bat wanra ya ke jinglong jingman ke babit babiang na ke benta baro kinong yelekai ke ban wan ya shimbenta ha ke ni ke Lempung. Kinong penyat jong Kalimpung ya lekai kelapan krek pratali ke Jaka ya lekai bat kidang yai persyang ban penlong ya Kalimpung ya lekai kawai ne ke bahet tam hapo kari. Ya ke jalan Nagaland barok kawai lapan benakum ke jala ke basyak pentut bha hakal yang kesuk kesan bat namarkani lapan jalan syuk sahendriu benai ya ke jeng trekam jong ke Armed Forces Special Powers Act AFSPA ke balapan kut bor ya ke bor pahara bakin penlong ya ke jeng khandra hangnu bat ban kem yanu klem da a jeng tip lupa. Hakajing pentep balapen mi katanat korbari kalaong bakasokar pedeng kasau ba barok kawai ke jala Nagaland kadon hakajing bomyat ben jingsha pentun bat hakajing ma bat kalong namar kata ke badon kam bandang pentrai kam ya ke AFSPA na ke benta banyarap ya ki pat ba. Ke Nagaland kaladon hapo ke AFSPA lajan hendri post nem AA. Hakajing ja hap kali hakala si ublay hamaulai bypass uwe ukhanna badang khat ars nem karta ubakateng Flavian thank you ula do ay lakajing im habaka kali bo usyong kala hap sakawai karyat ka bajalliu nyongut kiwai pat kibiadon lang hakakali kila mensaw Kipulit nakatanat penlipding bat emergency kilalait beran syakani ke Jaka bat ya kibala mensaw la penkit no sa civil hospital Shillong bat kibai deki hospital nakabenta banyo jing sumar. Sangut kidukot jong kaseng erang balasya ken bian ka kanglay yawul kan balup KYKL kila syakem minhnin na Thobal district jong ka Manipur layatu ka kubor na kipulit. Barok sangut kini kibasyakem kidikidukot basirhem jong ka KYKL laong Superintendent of Police ka Thobal usoybam ibomcha. Kipulit kiong baansala banyo kijingtip makambanya nda habala dep tokit yaki. Kikubor sarkar kiyatu baka ne kasang erang na Manipur kalashana ya kiktem hagijaka tem jong kariba marjan kanang banlan na kajingyo jong kibriyo. Ban penkut ikukubor mentakastep sa sisien ngan pensingaw yakimat bakongsan. La penjalan ya katarik bakatu na kabentaban penyeso ya permanent account number PAN bat u adhar syadu ubnai leber arhajar arpo. Pediam kibriyo ka Meghalaya ya kasnem thamai arhajar arpo da ki jing dwai bat jingkermen bakan wanra ya ka jingbha bat ka jingdap kerhai. Bat IT Menteri Rangba ke Assam Usabananda Sonowal ya ke dong musa ban mare na ke benta ke jingpenlong ya ke 3rd Khelo India Youth Games ha Guwahati. Kapto kini ke kubor ke lekut ke belawan capi menta ke step nak All India Radio Shillong ha ke po prabaje ngini sok baka Daily Station na ke menta ke kubor ha ke ketin Hindi ban penbut pat na ke kubor ha ke ketin pareng ha ke por pra katsan minit. Kini kedek All India Radio Shillong.